Minta kesengi ke khat santrik benai wing arjar arpusau WMLA Kamau Sinram constituency uba Olan Sing Sun harengkat engineer jang katanak ke kuat ke kia ulalek banjirip hidalade ya barok ki jaka ajing sumar ki bahap opok Kamau Sinram constituency na ke benta bantip ik jingdon kam ke bekentup na duk ki doktor ki nong trei bat ke jinglong jingman jang ki jaka ajing sumar ki pa Uba olan ulalek banjirip ningkong ke PHC South Semper ke bedang yok themai ke betere syat-syat. Bat nang tau ulalek bani kendui ke Dr. HCHC Mausin Ram, ke PHC Danggar, ke PHC Hashnong Hat Maudon, bat PHC Lauba ban UI dalaki jongki khamat, ya ki ki jingdon kam hakini ki Public Health Center. Hadin ke jingjirip ya barok ke jaka sumar, uba olan ulalap baya ke PHC berthamai ha South Semper, kalasdang banteri syat-syat, nang tay ke CHC Mausin Ram, ladap yo ya kamang tingka ban maramot no ikitunum ying, balatap dekitin, ban penbahan no daka ying daw bilat. Kumjuru ikiway de ki PHC, bat ikani kindang ya syakmat ban pentre. Shushu loong ba kabadon kamtam kalong na kabenta bandon no de ki specialist doctor na kabenta ki khulung bat ki weide kanang bi ki pat ba kani kathan kin yo ka jingmentoy ka pakraw. IPV masih IPV mana no? Iya, dari situ. Ini ini. Ini garam sistem terus. Ini itu. Garam kebentuknya. Garam bikin Pak. Bikin siuk pada jono. Oh. Kitchen mencolak peran apa dia peran? Portalah dia. Ada ni jenis portal ni. Ke approve road baru footpath bagaimana? Hemat tangkumba live home itu, soft home itu. Nata ketika approach road aku masuk ke pabrik. Kamu lihat laptop no? So kini kita ada IPA, dong secara kemarin dia getting 70 lakhs per quarter, 17. Very good amount. Kita tak kira apa ni activity, mereka tu ada ni. Kamu, you need to come to engineering ini. Kau kata approach road kita ni, musa kita ni. Macam ni. Netrans itu ni. Mungkin apa yang akan dispensation ni? Mungkin the dispensation new lah. Hanya lah yang boleh itu approach road dia tahu tidak ya? Kapsul. Ketua Himno Kamsi penuan session law. Hektar, kerja kayu itu. But now, one of them, she's at home, so actually her father is just diagnosed with CA throat cancer, so she just went a few days ago, so that's why she's at Dr. Chia, Mary Chia. So we don't have any Ayush here. Okay. So that's very lucky that no Ayush. We have only two, sir. We have two staff nurses, one male, one female, and then we have 3 ANMs. Previously we had 4 staff nurses, but 2 of them they got transferred. So now I'm not asking for new staff nurses also because I've run out of workers to give also. It's so difficult. Everyone has to. It's congested. So I've been applying for new workers also. So I think it's only about 2 kilometer, 3 kilometer. Yes, lah. Only 5 minutes walk, sir, actually. It's not that far. So there is no issue with AC. Supervision with restriction. Who is in a better position to tell us? Linus, head nurse, cut.
Can you close the estimates in the back of it? External painting of the whole building. Okay. What the wall is the extension of additional. Any additional counseling yang mengerjakan? Jika namun ni, turun. Ada pun ada di exam Extension apa? ini application is learning. Is half course is application. Itu apa? Ini baru sama juga. Te ngelalam you engineer jong ka health department bandai jirip bat bandai pei ya baru ki PhD bahaba pokemon constituency nengkong ngalawan pei ya PhD super nomor hadin ba mangabat di madam ampering ila innovate ya ka PhD thumai hadin boleh sanction ngakwa bat pei la ka kam kelayat kemudian ngalawan pei ba engineer ngalapa ila sedang ya kakam ila sedang banti ya ka norim ban ila sedang dia kakam tengah kermen baga ajing airport juga government kelong khat habna ban pendek ya PSC soseper ngakermen ba kalkum bagi jingpe jonga ya ki tiar kita bagi lopon poi ya jing sedang jongka jongki jing machine propoi atau jingkermen ba ila pendek ko por ba natang awan rasa ha mosram nomor ba kemasam sesing imut ban wai nok por itu ke ketlum wile da tim tingimut ban le no daga slap to plus ni layo sanction ba atur tam daga yu te ketu kedang don under progress to ijin tmu jungi kemasam sesi gelomba in let's say how snem bonwan in plino pakalong ka first referral unit Hakabakinton ki specialist, child specialist, gynecology specialist, berkinton ki special facility center hamos ram sesi. Nah tahu ada mohon pe progress of work, maka doktor berdontor engineer pe. Tentang ilai sedangar berpe ke ibu kinton kam, di ilalap bon kinton kam ke parking space ke approach road kinton kam, baleno nata ban snano tu hajirong armala pe. Man baru ke PSC kita berdon ke yoga center. Dan kemudian bau engineer orang nasional estimate baru PSC di mana di yoga center berki ingin tunang dia diskus mending buat kadang PSC tak kemudian di rumpu pada ngikmu apa kenika PSC aku ini ban relocate lalu ban kreano nomor bahagi porsi shiteng nak building ki so much so lagi ngam po tengli keren menin ba udon bui ban ais semua ban swap no ega jaga ban yakliang jaga no baru tengah pai ke elevation kalau kham hajirong tengah tengah keren sego government lagu government ka menjur eman pengkerjaan ban relocate lan ban bangin sinal hakoi ki jaga ya ka PSC ha sospek te gade di tinga ban ya keren government la da government ka menjur kemun in pengkerjaan ka PSC ka padon mentah rungkung in ran ko ki jaga with new sanction tinang tang alawad halaba ban pe jinton kam halaba kala ka footfall nilam ko footfall jadi nom di outpatient ke kambun kalaba ban ke mosam di menurut kata ngapai ke water supply scheme ke di special ya ke loba PSC kadang tu nak tengah kalau keren di engineer PSC bagi submit scheme apa SPB nomor ke loba PSC ke apa SPB boleh ke pang yang dika scheme ke di ke loba PSC